Okay, ikipe y'Abafaransa bakunzi ba TV Rwanda rero reka tuboneho tubibutse ko Gakondo Tourism Company niho hantu honyine ushobora gusohokera, ni kwa Migi turi kumwe n'umugabo, haba serivisi nyinshi zigiye zitandukanye, turamasha, dusimbuka ubukiramende, turakama, twiga gukama n'ibindi wamfasha gatubwira. Abakobwa bakiga gucunda, kwikorera urukano, yego, ndetse bagahana imishingo, bakambara nk'abashumba, ubwo n'ubundi isapo, bote, ndetse n'inkoni, hanyuma tukarya ibirayi byokeje, ibijumba byokeje, ibigori byokeje mu misozi myiza iya Bigogwe na Gishwa. Yes, nk'iyi mureba rwose imisozi rwose pe. Hanyuma imisozi mukaza mukayibaho ubuzima. Sinzi niba byemeye gutanga nimero. Nta kibazo rwose. Yego, mushatse kuduhamagara amaze kudusura, twaza mu by'ukuri tukakora byinshi mu nka, muduhamagara kuri 078 0 n'ubundi, yego, 67 47 96. Yes, ku biciro bitumva cya giciro umera nkaho uri mu rugo iwanyu cyane, cya kindi kitagutera ikibazo na gato. Reka nanjye mbashishikarize kuza kuri Gakondo Tourism Company, utanyuzwe rwose uzantera ibintu bikwemereye cyane rwose, ukishima tukabyohana ubuzima muri ibi bikorwa yacu. Ikaze kandi muzanyurwa. Murakoze cyane. Nigi twakomeje. Yego. Twakomeje twari tumaze kuvuga Ufaransa, Ubwongereza ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal. 10 na attaque. Ndetse na attaque nimero 9. Nabaza abakinnyi 11 icyo gihe witwa Ekitike yari ataravunika. Ubwo Ekitike muri Liverpool. Ukabana ugasanga harimo Olise, harimo Mbappé, harimo Dembele, harimo Ryan Cherki, harimo ni benshi. Nabaza abantu 11 n'uriya muhungu wa Tottenham basize yawushije igitego kuri finale y'ubushize. Lander Coleman. Nza gusanga ikipe y'Ubufaransa ifite attaque iteye ubwoba muri iki gikombe cy'isi. Ariko hari ikintu kimwe muri iki gikombe ejo bundi mperutse kunenga umutoza, ariko wenda ni tactique ziwe simbizi. Yego. Ariko naribajije ndavuga Dembele na Mbappé. Buriya Mbappé ni wa muntu udasho imipira iri mu mugongo iramuvuna, sinzi niba warigeze kubibona iki. Nushaka uzakitegereze neza. Kwa kundi bakina nimero 9, imipira imuturuka mu mugongo buri iramuvuna. Ntabwo Mbappé ibyaza umusaruro nk'iya Fesinga gutya ari guca ku ruhande. Buriya Mbappé Donatille ni ku ruhande. Yes. Kuza kumugira mu ataka typique number 9 byukuri biramugora. Umwanya buriya wari wa Juru. Yego. Olivier Juru. Yego. Iya mipira ni muvune kuko Mbappé mushira umupira imbere ye. Yes. Fesinga urebe. Yego. Aho Fesinga. Handa ureba gutya neza aragususura kabisa. Acume rimwe kabiri. Ubone naho ngaho ubone na Mbappé. Niho nashaka kugerera. Naribaje gute umutoza atafata Ousmane Dembele ko tumuzi n'undi mu ikipe ya Paris Saint-Germain bakina nimero 9. Yego. Kuki atafata Ousmane Dembele amukinishe nimero 9? Yego. Hanyuma Mbappé 11, Olise 7, Tegereza cyiza. Ryan Cherki cyangwa nde Ryan Cherki amukinishe 10. Iyo atakora yumvute. Numvaga Abafaransa batemera Cherki. Yego. Niba ari uko Abafaransa ibintu bya tekinisite nyinshi buriya ntabwo babikora. Babigira niba ari uko bakunda gukinwa n'abirabura batagira tekinike cyane. Ariko ibyo bintu watekereje ni bizima. Ryan Cherki yamukinira icumi byiza. Ni mwiza cyane. Byiza kabisa. Olise agaca 7, Mbappé agaca 11. Ndetse na Dembuzi akataka. Dembele akataka. Yemwe banashaka no kuza gukora ama exchange ko bafite hari abana ba Desire Doué yajya ku ruhande rwose. Yego. Icyo gitekerezo ni kizima pe. Olise ariko n'icumi rye buriya unafashe haryo ukinira 7 ya PSG wa 7 ya PSG ni Kvaratskhelia Kvaratskhelia ni wewe ukinira PSG. Akina 11 ukina 11 ahubwo Desire Doué. Yes. Ukina ni wewe Karim. Yego. Buriya naho bafata Desire Doué agaca 7. Yego. Yene Mbappé agaca 11. Yego.
Michael Olise yego n'ubundi agakina 10. Yes, nabyo ndabyemera cyane. niba batemera serivisi za Ryan Cherki batemera za Ryan Cherki burya ni umuntu ukina ugarano Box to box agenda player so nawe wenda mu mukino yoroshe mu mukino batakaniye cyane akaba yazamo wese akicara ariko sinzi niba uri bikurikirana kenshi cyangwa barabikurikiranye. Ngiye nasanze imikino ya Olise ifitanye isano cyane n'umuntu witwa Griezmann mu ikipe y'igihugu agikina. Buriya Griezmann nawe yakinaga turiya dupira twa pass agenda atanga ugasanga arakina 10 na Adrien Rabiot agakina 8. Adrien Rabiot ni wa muntu nyine wihuta atanga imipira nawe ni box to box buri arihuta cyane kandi agasubira n'ibafasha batefanse. Yes, niba wibuka neza igikombe cy'isi cya 2018 yego nubwo Griezmann cyabereye muri mu Burusiya mu Burusiya yego nubwo Griezmann atabaye top scorer cyangwa umukinnyi w'irushanwa ariko yakoze ibintu abantu benshi n'uyu munsi wa none batabasha kurebesha amaso. Ariko iyo urebye statistics za Griezmann yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo Ubufaransa butware kiriya gikombe cy'isi. Ni nayo mpamvu ndi guprefera yuko yaguma ku 10. Ryan Cherki Olise agakina 10 burya Ryan Cherki yatanga utwo dupase yagucenga ariko burya extra individuel nayo bikenewe yego umuntu ku cyegiti Michael Olise yabikora yego kuba yakora ibintu mu umwe babiri batatu akaba yanashota arabizi. Ni nawe mu dribble buriya we na Olise bafite ukomeye w'amakinnyi na Cherki nta nubwo nabereka kubona umufaransa umeze dribble cyane yego ntuza Pogba yari afite vision no gushira umupira aho ashaka ariko burya mu dribble ntabwo byari byinshi genda wipositione neza umupira aho ushaka cyane yego nibyo so ndumva kuri njyewe bagafashe uruhande rumwe bagashyiraho Desire Doué yego atake bagashyiraho Ousmane Dembélé yes bagaca 11 Olise akaba inyuma yabo hanyuma akaza Chouameni na Rabiot yego hanyuma defense ikanabamo Upamecano ko nta yandi mahitamo yego na Koundé na Saliba. Buriya ntabwo wafata ko kuri gatatu Saliba agakina mu mutima defense Theo Hernandez agakina kuri gatatu. Buriya ntabwo wafata ko nate ngo mufatane wakinane na Saliba bose bari ranteri buriya ni bireba bari ranteri cyane kwirukanka kwa buriya bahuye n'umwataka uzi kwirukanka cyane ongeraho na Jules Koundé burya nawe ntabwo azi kwirukanka cyane ariko Upamecano nubwo ashobora kuba yakora ikosa mu mukino hagati ariko buriya yakwirukanka ku defense ku mwataka ariyenguhiye nubwo ari munini kabisa nubwo ari munini ari super cyane kurenza aba defense rebo so ikipe y'Ubufaransa nubwo yacyari grand favori yuko ishobora gutwara igikombe cy'isi. Okay, ikipe y'Abafaransa bakunze ba Reka TV Rwanda rero reka tuboneho tubibutse ko Gakondo Tourism Company niho hantu honyine ushobora gusohokera ni kwa Migi turi kumwe uyu mugabo haba serivisi nyinshi zigiye zitandukanye turamasha dusimbuka urukiramende turakama twiga gukama n'ibindi bamfasha gukora abakobwa bakiga gucunda bikorera urukano yego ndetse bagahana imishingo bakambara nk'abashumba ubwo n'irumbiya isato bote ndetse n'inkoni hanyuma tukarya ibirayi byokeje ibijumba byokeje ibigori byokeje mu misozi myiza iya Bigogwe na Gishwati nk'iyi mureba rwose imisoro rwose pe hanyuma imisozi mukaza mukayibaho ubuzima bizinze niba byemeye gutanga nimero nta kibazo rwose yego mushatse kuduhamagara cyangwa se kudusura twaza mu by'ukuri tukakora byinshi mu nka muduhamagara kuri 078 0 n'ubundi yego 67 47 96 ku biciro bitumva cya giciro umera nkaho uri mu rugo iwanyu cyane cya kindi kitagutera ikibazo na gato. Reka nanjye mbashishikarize kuza kuri Gakondo Tourism Company utanyuzwe rwose uzantera ibintu bikwemereye.
cyane rwose ukishima tukaryohana ubuzima muri ibi bikorwa yacu ikaze kandi muzanyurwa. Murakoze cyane. Mbegi twakomeje. Yego. Twakomeje twari tumaze kuvuga Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal. Yego. Twagiye kuri Espagne. La Florida yoha. Yes. Ngo ko bayita. Yego. Ikipe ya Espagne ni imwe mu makipe azwiho kutagira umwataka ni icyendo rya. Kuva njye nayimenya sinzi umukinnyi nzi iheruka waryanaga cyane niba David Villa ni nawe bafite ibitego byinshi buriye cyane rwose ni meilleur attaque wabo. Yego. Gusa ikaba izwiho kugira mediane rwose pe. Yego. Buriya ukanihuje n'Abongereza n'Abadage. Yes. Yego. Mbegi twagiye ikipe y'igihugu ya Espagne ya De La Fuente. Yego. Mu by'ukuri ni ikipe y'igihugu irimo abana benshi batoya, hari n'abatera blague bakavuga yuko yahamagaye Barcelona cyane, ariko njyewe nzi aho igenziye ikipe y'igihugu ya Espagne n'ubundi benshi 70% n'ubundi babagarira n'abo Barcelona. Yego. Ikipe y'igihugu ya Espagne n'ubundi mu gihe cyashize 2022 n'ubundi yari abajene bakiri bato noneho cyane bakiri bato bari ba Pedri bagavuye ba Bruno. Yego. Niko buriya niho bari bazana Lamine Yamal mu gitondo n'abejo mu gitondo rwose, ariko mu by'ukuri nayo ni ya kipe uba waha amahirwe. Yego. Kurikije ubu buryo ikipe y'igihugu ya Espagne niyo muri iki gikombe cy'isi ifite hagati hakwima umupira iminota bashaka bakakubyinisha. Yego. kandi mu by'ukuri burya nubwo tureba football burya nta kindi kintu kije mu izamu gisumu kinja mu izamu hajamo baro. Yes. Iyo bataguhaye baro bakwiriye baro sinzi niba hari aho wamenera ubwite utsinda igitego. Ako kantu karabafavoriza cyakoze kuko nabivuze ko Bongereza nabo bakagira ikibazo cy'abadefanse. Yego. Defense yabo iri gukinamo umwana mutoya cyane bita Kubarisi ndetse na Kubarisi. Yego. Na Porto ushaje. Yes. Ni mukuru na Kubarisi utaragira experience nini cyane. Imyaka 18-19 muri Sibike buriya ni generation y'abakubaya wa Lamine Yamal. Burya ntabwo navuga yuko cyakoze bafite gatatu Marc Correa mwiza mu kudefanda neza, amaze no gusinyira ikipe ya Real Madrid abakunzi ba Katije barabizi, yamaze kwisinyira rwose. Buriya uri mu bakinnyi bakeya baciye muri Barcelona bagarutse muri Real Madrid, mu bakinnyi bakeya. Yego. Nyuma ariko we si nka Figo, ntabwo ari nka Figo. Figo yagiye direct undi we yabandi buriya abakinnyi babiri bagiye direct. Gifana yaciye muri Inter ni babiri. Ni uriya mutoza wa PSG Luis Enrique direct buriya uvuye kwa Real Madrid kwa Barcelona nta handi aciye ndetse na Figo. Impamvu bitasakoje cyane Luis Enrique n'ubundi yari umuntu baho ngaho byoroheje. Figo agenda buriya ari umuntu ukaze key player. Buriya Figo ntabwo bazi impamvu yagiye kwa Real Madrid, bazi yuko ari ubugambanyi, ariko buriya aka kantu ngacishijemo susu umugabo bita Samir Silvestre Sanzimana aracukumbura cyane kabisa, aracukumbura kudashaka tuzariganye. Mu by'ukuri yagiyeyo nagaciyemo n'intego ubundi umuaja nangwa se umuagent wa Figo ntuze yaramubwiye ati nuba perezida wa Real Madrid Perez yaravuze ati kuko ntabwo yahabwaga amahirwe yuko yayiyobora, nimba umuyobozi wayo uzamfasha nsinyishe Figo. Figo abona bitashoboka ndetse n'umwaja we abona bitashoboka, avuga ati ngenze nsinyishe. Babikoze nk'intego buriya
banabona ko bitashoboka, babona ko bitashoboka batsinda kuyobora Real Madrid, babikoze black intego yagiye intego cyo gituma tujye tuvuga ibintu twahagazeho nabyo bisoko cyane kandi dushaka uburyo iby'intego tubirengage. So tuvuze ko ikipe y'igihugu ya Espagne ibyo nari kuvuga kabiri baza kunyibutsa umuntu na kabiri uri gukina kabiri wa Espagne hari Pedro Porro, I think reka Pedro Porro wa Tottenham Hotspur, I think niwe mu gihe kirisacinga ndakeka wari wabanje ku mukino wa Cape Verde, reka ndebe sinibuka neza, yego ifite nk'ibisanzwe ifite hagati, yego ariko umukinnyi bita Rodri Cascante utari Cascante pe ntabwo amaze kurangira, aho yagiye iriya mvune yahise mu by'ukuri yararangiye ku cyanjye giti buriya naka kwikije performance uriya nakashizemo mwanya bita Fabian Ruiz ntabwo ari nomero 6 kino umunani ariko burya inyuma y'umwataka ahuriyeho na Pedri. Ubundi Fabian Ruiz ashobora gukina afite ni versatile player, yego akina 8 cyangwa 10 8 cyangwa 10 ariko muri iyo myanya yose buriya Pedri yamurusha kwikina. Pedri ni mubi, Pedri ni urundi rwego dukoze n'ikipe igikombe cy'isumbu Pedri yagaruka ntungane nkwereke ko Pedri ari mubi, yego mu ekipe ya journée ya mbere y'igikombe cy'isi buriya yajemo Pedri kabisa kandi batatsinze, yego baratsinze ikipe y'igihugu ya Cape Verde mu gihugu ushaka numero 2 wa Espagne. Hanyuma ntabwo akiri wawo nkuko nabikubwiraga umuntu bita Cascante Rodri ntabwo akiri wawo za service. Mwibutse ko na Real Madrid yamaze no Man City, yego yamaze no kuvuga ko batagikomeza ariko mu amasezerano akanga kuyasinya. Mu by'ukuri ari undi bakagombye kumuhendahenda, ari umukinnyi nyine bakagombye kuba muri 6 bari bifuza, yego ariko burya baravuga ngo habaye kwa meya ntiyaburi koti yaranagiye kuko nyine yatwaye Ballon d'Or n'umukinnyi twubaha, yego. So muri urwo rwego 6 yabo n'ubundi izanabagora mu gihe Cascante nangwa se Rodri Cascante atakiri wa wundi, so bagafata umukinnyi buriya uwakinnye kabiri ni Llorente wa Paris wa Atletico de Madrid, yego ako buriya umwana bita Mourinho namukinana Atletico Mourinho ariko Llorente buriya muri iyi sezo yaje ari hejuru ariko yego ariko mu by'ukuri ikipe y'igihugu ya Espagne aka kantu ka experience yego yakwima umupira hagati ifite ba Rodri ngo ndi kubivuga, ifite Amini ba Rodri ndetse ifite na ba Pedri, Amini na ba Fabian Ruiz na ba Pedri na ba Daniel none kagira buriya rero ikipe y'igihugu ya Espagne kigira umwataka Oyarzabal ejo bundi yakoze akantu, yego zira statistique Oyarzabal rwose yaransekeje buriya manzare wakorewe agahigo Olivier Giroud 2018 kuko mari igihe kirekire arafashe ku mupira, yakorewe karagahigo ariko kari mu by'ukuri ntabigira umwataka. Ni ikipe ifite Lamine Yamal nk'inyenyeri umwana mutoya, ifite urundi ruhande rushobora buriya nabonye ku ikipe y'igihugu ya Cape Verde bari babanjijeho umwana bita Gavi, yego ariko buriya harangiye de la Fuente naramunenze yagombye kubanza uriya mwana w'umwirabura Nico Williams kiri no mu bintu abantu bamunenze cyane, yego avuga bari banafitanye partnership idasanzwe bazi uburyo bakinana, so nta wundi mwataka bagira Oyarzabal yakagombye kubatakira buriya nyuma David Villa kuko twakabivugaga nta wundi muntu nta umwana wasigaye Fermin Lopez ndetse na Fermin Lopez ari mu bana bambabaje bakina direct football byo gufinyura cyane ntabwo bizi. Akandi kantu buriya tuba El Rwanda buriya Lamine Yamal asimbura Gavi
abanzamo aza asimbuye mu gikombe cy'isi buriya niwe yasimbuye bwa mbere yinjira muri Barcelona yego aza asimbura bivuze ngo n'ubundi ibyabaye muri Barcelona nibyo byabaye igikombe yego ku ikipe y'igihugu ako nako bazi kukazirikana uba ufite utuntu n'utundi mu by'ukuri ikipe y'igihugu ya Espagne ndakeka nta kosa iri bukore kuko ishobora iramutse itsinzwe ntabwo ikanganya byayishyira muri risike yo kuvuga ati umukino wa nyuma kandi umukino wa nyuma bazawukina ntabwo ari buke ikipe bazakina bari kumwe mu itsinda ariko mu by'ukuri bagomba gutsinda Saudi Arabia kandi ariko nayo itoroshe barabarabu tureke football yabo itari hayi ariko bari bagira ikintu bita patriotisme bagira gukunda igihugu cyabo ku rwego rwo hejuru. Okay, urakoze cyane Migi. Kunzi bari TV Rwanda, reka ngusabe wowe uri mushyashya nonaha uje uri mushya ukanda subscribe hanyuma nawe umaze kubikora nanone kansubirimo ngo witeka ko mpera mu gishuzi umusozo. Ntiwibagirwe Gakondo Tourism Company Limited. Niho hantu honyine ushobora kwishimira ukamubona turahari TikTok, Instagram, na Twitter ndetse na Facebook. N'izina nabahaye wazikoresha kuri WhatsApp. Yego. Hanyuma Migi, ubu twari tumaze gusesengura amakipe yo ku mugabane w'Uburayi ndakeka sinzi niba ari dusize mu makipe ari favori ni Netherlands niyo tutari twakora ndavuga amagambo atarenze 3. Ndagira ngo twihutishe kugira ngo tuhite tujya ku mugabane wa Amerika tuvuga gusesengura ibihugu bibiri hanyuma tuvuge mu tuntu n'utundi kubera ko kwitegura no kujya amasaha 2. Yego. Ikipe y'igihugu ya Netherlands nyuma yo kuba frustrated batsindwa kuri finali mu cy'isi ya 2010 abantu bagira byibuka igitego cya Iniesta match ari ryoshye apana pale yari ryoshye imbaraga zahuye na tekinike yego Arjen Robben ameze nabi witwa Casillas buri yakoze save nubwo abantu bakirukiye Martinez Dibu yego ariko buri Casillas yakoze save zisa nge nabonye save zisa even na Van der Sar yakoze save zisa Fabregas yahushije igitego kimeze Arjen Robben yari yamaze guhusha yego tunibuka umugeri wakubiswe Xabi Alonso batuza yego ni koronari na cyose mu by'ukuri ikipe y'igihugu navuze ko bivuga amagambo 3 ni ikipe y'igihugu ya Netherlands yego itagira umusitari kendera n'umwe kandi ziriya kipe muziti turahera njyaho natangira kumenya football gisobanukiwe ni 2010 nanakubwira nanakuganiza football yego igihugu ya Espagne buriya yari umusitari yari ifite Espagne Netherlands ndavuga ikipe zatwaye ibikombe by'isi nanjye mvuga Raul ariko ntabwo yakinaga buriya icyo gihe yari ari kuva muri Real Madrid mu Budage mu 2009 buriya nibwo yagiye kuko Mourinho yaraje nta musitari buriya na David Villa buriya yakoze ibitangaza ariko buriya ntabwo bafata nk'umusitari ndavuga umusitari nka Kylian Mbappé nka Messi umwe wavuga ngo yego uvuga yego ikipe y'igihugu 2014 y'Abadage uriya nta musitari yigira yego nabo bose bari kuri the same level same level biriya bintu byo kutagira umuntu bakorera ikipe y'igihugu 2018 ikipe y'igihugu y'Abafaransa muri icyo gihe Kylian Mbappé ari kuba introduced yego icyo gihe bavuga yarakiri umwana cyane ntabwo buriya ikipe y'igihugu wavugaga nyine Paul Pogba ukavuga Griezmann n'abantu nyine ba the same level abantu bavuga ngo yarushe ni hejuru bari bazi ko bamukinisha nta kintu byinshi akaje na badefanseri nyine nta kipe yari ifite nta musitari yari ifite ikipe yatwaye igikombe ifite umusitari Lionel Messi yego aho natangiye kureba umupira w'amaguru mvuga tuzi ko ibyo bintu uvuga nibyo rwose bizo ukireba kara kantu rero buriya karafavoriza kara kantu karafasha ku ikipe y'igihugu n'abarya bitwa ba Denzel Dumfries yego nabonye umwana atari inzirita niba ari twaba Brobe cirabura Brobe watsinze ibitego bibiri mbibutse ko n'igitego cya Gakpo cyujuje igitego cy'ijana kimaze gutsindwa muri iki gikombe cy'isi akaba ari kino gikombe cy'isi kuva mu myaka 68 mu myaka kantu
nibwo bwa mbere kuva mu myaka 68 byaherukaga mu mwaka w'1958 kuba mu mikino mike yahaboneka ibitego 100 mu gikombe cy'isi. Yego tunakomeza guca agahigo kabi muri Afurika badutse ibitego byinshi. Ikipe y'igihugu ya Tunisia yabiriye ibitego 9 mu mikino 2. Tunisia yabaye Kongo n'ejo zabirindi yabaye Kongo mu 1974. Yego sinzi niba barohereje abarozi buzi indege ariko babiriye. Mu by'ukuri kiriya kintu kizayifavoriza. Yego kuba nta mukinnyi n'umusitari bose bakora bose biteguye gusufura ekipe, biteguye gusufura igihugu, biriya birafasha. Ariko ari nako kantu nyine kari kuza mu kabuni ikipe y'igihugu ya Portugal kuba buriya ntawiyumva ko umusitari, ntawiyumva ko arenze, ntawiyumva ko akaze. Biriya bintu nyine bituma abakinnyi bumva yuko bose bari ku the same level ku ekipe y'igihugu. Hari umugabo ukunda gukora prediction kandi zikaba izanyazo niba warabyumvise ntabwo ari mukizina yavuze ko ikipe y'igihugu y'Abalanda izatwara igikombe cy'isi kandi kuva 2010 kugeza n'ubu munsi prediction akora yose ibayo. Ubwo rero ntabwo twabyizera 100%. Yego ntabwo twabyizera 100% ariko actually byanashoboka. Nayirebye ukina na Sweden itsinda 5 ibitego 5 kandi Sweden yabandi yari yatsinze 5 ahubwo nayo yari yatsinze 5 itsinda. Yego tsindiye ntabwo ndi mukipe gutsinda yatsinze ibitego 5 naba Isaac. Yego abataka nabo baryana cyane. Ya kipe ya Netherlands ifite bagakpo ifite ba De Jong buri abantu bagenda barebe kibibuka ngo ekukana kafitira ifite umukinnyi w'ifa ku rubita Cody Gakpo. Yes, Raven Batch. Yego ifite umukinnyi bita Reinders wa Man City. John Reinders umukinnyi mwiza w'unihuta cyane. Barabakinnyi bose nta musitari barimo, nta nyenyeri bifuza. So icyo ni ikomeye. Timba arahari I think yagize akantu k'akanoke ariko naho atakina Denzel Dumfries arahari kandi umukinnyi mwiza cyane. So ya Netherlands bayiteho bayitundere ikipe. Mbibutse ko mu bikombe by'isi bibiri biheruka Netherlands we yakuwemo na Argentina byose kuri penalty. Yes. Byose kuri penalty. Not biheruka kubera 2018 ntaho bigeze bahurira. Ndavuga ibiheruka ntabwo bahurira. Oya 2018 ntaho bigeze bahurira. Yes. 2014 na 20. Voilà. Thank you so much. Thank you. Niho uriya ku mapenalty kabisa. Ku mapenalty hamwe bakuye muri kimwe cya kane ahandi bahura muri kimwe cya kabiri ariko 2014 yego yatsindwa n'Ubudage igitego cya Mario Götze. Yego muretse kumva no mu banyamakuru bo mu Rwanda bavuga ngo vuga igitego wakuramo umupira w'amaguru cyakubabaje. Nahise nari igitego cya Mario Götze. Turi batoya niga icyo gihe narigaga muri Troncome mu gatatu. Nafashe ikimuza cya Messi, ifoto ya Messi iranga muri salo twarafuye kure bana bakurikiye Eric TV Rwanda. Mu by'ukuri twavuze umupira guhera kera fata ndagenda muri salo ndakibura ibihumbi amafaranga 300 y'amanyarwanda anga makeya ariko yarakomeye kuri njye icyo gihe. Mu by'ukuri ndagenda hariho Lionel Messi ndagenda ngicisha imakasi neza ndagenda mfata maskochi yaringana n'imashini ndakeka barangije bari kugendera mu mugongo bakibambaho maze kubamba njya ku ishuri kuri uniform inyuma hari umugongo wose ari ukina igikombe cy'isi finale. Njya ku ishuri umwarimu runaka yarazaga yabona ibyo nishize mu mugongo nishaka ku ntebe ya mbere munsi akambwira ati urabikuramo cyangwa urasohoka. Emera ngasohoka class ugakora muri iyo ntebe. Passion kuri iyo ntebe. So byarangiye ariko dutsinzwe ndamaze icyumweru cyose ndagira ku ishuri technique Imwaro abantu hose barabonaga bagira nasaze ku. Yego. So ndakeka twakomeza muri Amerika Amajyepfo rero reka twirukanke mfasha dukoresha iminota byibuze
itanu ni myinshi kandi gukoresha itatu kuri Argentine ndetse no kuri Brazil. Duhere ku ikipe ya Argentine iherutse gutsinda umukino wa mbere tsinda Lionel Messi mu by'ukuri ubona ko ari we usa naho ukoze ibitangaza anatsinda hat-trick ya mbere Algeria mu gikombe cy'isi ahita anashikira umudage Miroslav Klose mu gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi akagahigo ariko katazatinda kurwaho na Kylian Mbappé byarangiye abanyarwanda. Ikibazo ni kimwe, yego iyi kipe Argentina nubwo yatsinze ndakonvenka Lionel Messi umeze neza utajya hasi mu by'ukuri usa naho ari umwana uri kwiburura niko nabivuga. Yego barayimenya ko ifite abakinnyi bakuru bamaranye n'igihe kitari gito abakinnyi bakuru urabivuga iki ariko buriya ntemeranya nawe buriya abakinnyi batatu bakuru mu by'ukuri ntabwo urebye ntibakibanzamo nangwa bane Otamendi yego yanaje asimbuye yego Lionel Messi yego Paredes yego Tagliafico yego kunyahamagawe kunyuma atarahamagawe yego I think yego ndetse ngo bagira ngo hari undi na goalkeeper ariko buriya ku munyezamu ku myaka afite buriya cyakino nta kibazo buriya nuza nani Dibu Martinez buri muzamu we nta kibazo nagiye kuvuga Rodrigo de Paul amen yego batanu ariko abo ngabo iyo twafashe ikipe ibanzamo buriya ifite mediane ya Makarista ndetse na Enzo Fernandez. Makarista nubwo atagize saison nziza kandi mutoya Makarista ntabwo ari mukuru Makarista ni mutoya ariko buriya ntabwo ari umusipanyoro wuzuye Amini ntabwo ari umurejante wuzuye yego babimenye aturuka muri Ghana muri Grande Bretagne Great Britain mu za Scotland buriya nicyo gituma nyine wumva yitwa Makarista yego yitwa ba Paredes ba Fernandez tuzina uvuga turi mu so ntabwo ari impamvu ariko ngenda bizi ko numwibukira muri Argentine mu by'ukuri ikipe y'igihugu ya Argentine nta kindi kifasha gukomera Romero imyaka 28 ufite Kazadi imyaka 28 burya sarayigeza arayigeza Kazadi arayigeza Fite Marina kina neza nawe si mukuru gatatu ifite umwana ukinira mu Bufaransa gatatu yego uza kumubera ariko mu Bufaransa muri Nantes muri Lille ndebera kandebe uko bimeze yego gatatu yabo noneho buriya Enzo Fernandez na Makarista bagakina box to box yego bagenda bagaruka noneho buri kintu ikipe y'igihugu ya Argentine y'umukina buriya individuellement buriya nta gihe nari nabona ikipe y'igihugu ya Argentine ifite individuel zikonta n'ubujyana umukinnyi ku cye giti aho natanga kure ikipe y'igihugu ya Argentine n'abandi kuri Erika TV Rwanda baraza kutubwira buriya ntabwo ikipe y'igihugu ya Argentine yigeze ijana abakinnyi b'abasitari bazwi kurenza 2018 kandi icyo gihe uburyo yari ifite abakinnyi b'abasitari ifite bagwero uravuga Leandro Balerdi muri Olympique de Marseille yego ari na gatatu nziza cyane mu by'ukuri 2014 umusitari twari dufite Lionel Messi ni Angel Di Maria ifite Aguero na n'umukinnyi 2014 Aguero Angel Di Maria Lionel Messi na Naige Gonzalo Higuaín yakuye muri Argentine buriya ntacyo muri Argentine buriya rero mbona Gonzalo Higuaín ameze uyu munsi wa none uwo umuntu mfata nka Gonzalo Higuaín muri iki kigiye mu ikipe Argentine ni Lautaro Martinez ariko reka mubwire ibintu biratandukanye mugiranye na Gonzalo Higuaín Martinez uribuka igikombe cy'isi Amini cya Copa America Shire yabatwaye
oya ejo bundi bayitwara Martinez buriya niwe watsinze ibitego byinshi. Buriya Martinez ntumugeranye na Gonzalo Higuain ntabwo yakinye neza pe. Gonzalo Higuain ari mu bantu bapfuye ubusa. Ikipe y'igihugu ya Argentine niyo mpamvu nari kubwiye ryo buriya ntabwo umukinnyi ku cye giti, ntabwo Argentine ibyo bintu by'ikibitsindisha ahubwo bakinaga ikipe kandi bose bazi neza yuko bose ni bose nyine. Ntawuza amuvugisha, ntawuza anenga ibyo akora. Rero bakinaga ikipe kurenza uko usanga ari abasuperstar mu kipe zabo barazi. Aribyo bitandukanye n'ibyo kuri Portugal, aribyo bitandukanye na Portugal, icyo gitandukanye n'Abongereza, icyo gitandukanye n'Abafaransa. Bakina ka ikipe y'igihugu ya Argentine no gusufura buriya n'ibiti irasufura ukaba wayisha umupira ariko ukazi imwe cyangwa ebyiri bakagutsinda igitego. Ifite abakinnyi yego bakuru ariko buriya Scaloni abantu bazakora ubushakashatsi, abantu bazakora ubushakashatsi bazabyemere. Scaloni ni umuntu kimwe kirekeye n'amarangamutima. Rero Scaloni batsinze kakaba tuzi nk'abamurinya n'amakonte. Scaloni yararize batwara n'igikombe cy'isi ariko yabanje kwiyumanganya. Hari uburyo kwiyumanganya akanywa amazi noneho byaje kumurenga agasa n'uturitse. Yego buriya Lionel Scaloni buriya barabakinnyi hafi ya bose bakuru ntabwo ari kubabanza mu kibuga. Ntabwo ari kubabanza mu kibuga, bari kuza basa naho basimbuye ariko abana batoya akaba babanza mu kibuga. None ikindi gifasha ikipe y'igihugu ya Argentine nta pressure. Igihugu ya Argentine nta pressure. Baraho nyine barazi neza yuko batanagitwaye nta wawe brand. Ariko bakubwira kuri bagakita ikipe yawe nangwa se igihugu cyabo. So kagira buri bitufu bikomeye. Goalkeeper mwiza Martinez ni mwiza. Dibu Martinez ni mwiza pe. Rero imishaka bafite hano mu gikombe cy'isi gutera barabizi neza ko na Argentine ku mapenalite barabizi neza ko ugomba gutaha. Baba bamwizeye cyane kandi abakinnyi basigaye bamutinye kubera ukuntu yakuyemo penaliti nyinshi. Noneho tukagira ikipe y'igihugu ya Argentine tukagira icyo bita ice on the cake Abongereza bivuga. Nangwa se salt and food. Mu buryo Lionel usibye no kuba ari umuntu mu buryo mu kipe y'igihugu ya Argentine mu buryo muri football. Ubundi ni nko kuba uri mu idini ariko utarabatizwa. Messi yaraje abatizwa umupira n'umwe. Ubu twumvise football twumva Messi na Cristiano Ronaldo udasigaye. Ni umukinnyi mwiza Cristiano Ronaldo. So ariko hejuru y'intwari hari intwari. Uramenya abafana ba Cristiano batagutera no. Barabizi neza nabo rwose amarangamutima naho yabayoboye banafana neza naranamutinyaga ari bagafasha umupira ariko ubu Lionel Messi iyo tukivugiraho Lionel Messi abakinnyi baraza bakavuga ati twebwe tukorera au service ya Messi. Ikindi cya kabiri yafata umupira azi kutunganya ashaka akawushaka imbaraga ze akamubwira ati twebwe Makarista turahari, bayenze turahari, ba Mourinho turahari, ba De Paul turahari, turaja kwataka. Turaja kwataka ariko twebwe icyo dufasha ni iki kimwe mufata umupira uduherezaho aho bikwiye, mufata umupira utsinde igitego bikwiye, mufata umupira ikipe buriya arakanona kubikiye kuri Lionel Messi guhera namumenye. Lionel Messi buriya ni ujya ufata baro bakinnyi bagenzi be immediately ugahita ubona baratuje. Ukabona nyine mu kibuga cyose muri rusange baratuza aho kantu nyine agira composure akantu ko gutuza n'abakinnyi baba bagenzi bagatuza agasa n'utangije umupira. Ariko biriya ni byiza ariko urundi ruhande buriya igitego Kylian Mbappe yamutsinze cya kabiri mu gikombe cy'isi giheruka. Ni igitego umwana bita Kingsley Coman yari yambuye baro y'Interesi
atanga pasi yari yambuye Lionel Messi kubera ko iyo bazi yuko Lionel Messi afashe umupira nta wundi muntu uhita uwo mwaka ahubwo baratangira bahita batanga mu espace yego no offensive ma begeye imbere cyane yego bagahita bumva yuko nyine umupira ugeze ahantu ari safe yuko nta wundi mwaka yego aka kantu uzagakurikirana haza gusigara mu espace nabwo Kylian Mbappé rwa ruhande rwe twavugaga n'ubundi yego bahita nyine baje imbere barabizi neza yuko Messi yafashe umupira bagomba kujya imbere offensive ma yes mu buryo defensive bakabureka yes ubwawe urabona Argentina iri ishobora guhabwa amahirwe nayo yo kuzatwara iki gikombe wayishyize kuri ranking yo ku mwanya wa 5 niba nibeshye ku mwanya wa 4 ku mwanya wa 5 nashyize ikipe y'igihugu ya Netherlands twagiye kuri Brazil twiruka rero amene nanibuze rero wese Brazil buriya Brazil nayo iri mu makipe umukinnyi bita Rafinha yavunitse birashoboka ko atazanana nako buriya ntabwo njye nigeze mbona ikipe y'igihugu ya Brazil yabuze Suarez aho nyimenye so Rafinha yego yabuze Suarez Rafinha n'ubundi yavunitse ashobora kuzagaruka mu mikino wenda niyo catch stage kimwe cya 32 igikombe kizagira kimwe cya 32 yego kabadi yamaze kwikalifiya Mexique yego yamaze kwikalifiya ni Ubudage yego Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego ndetse na Canada yes ibihugu byose byakiriye byamaze kwikalifiya mu by'ukuri rero igihugu ya Brazil n'ubundi mu makipe ari 8 niyabarizwa 10 bazatwara igikombe ntacyo yizeza impamvu Brazil nyine niba yahigaga arahijanje Rafinha yavunitse yego ariko Rafinha yavunitse Neymar yagarutse ariko njye ntabwo nicyaza gutanga kinini ubwo urabona Brazil zitwate muri iri mu itsinda rimwe n'Amaroc baranganyije Maroc yamaze gutsinda ifite amanota 4 Brazil ntirakina Brazil yatsinze Haiti yatsinze Haiti ariko ubona bigoranye yes yatsinze Haiti ariko gutsinda Haiti ibitego 3 muri Brazil ni ibintu nyine bitumvikana mbibutse ko ubwo baheruka gukina na Haiti Brazil ni 2000 ntabwo nibuka umwaka ariko ni igihe umukino bise uwa Game of Peace igihe hagiye Ronaldinho hagiye Gifar wari umukino wo gukusanya amafaranga yo gufasha kuko muri Haiti hari ibibazo by'intambara ariko yanimbo imwe isoko arimo ba Michael Jackson yiga we are the one we are the one yaje ari umutingito wabayeho ari umutingito ikirage ni cy'intambara cy'intambara cyo Brazil ikipe ndibuka yagiye gukora urugendo biba ngombwa ko bayiherekeza ni 2006 I think biba ngombwa ko ibifaru nibyo byayerekeje bya gisirikare baza gutsinda Haiti ibitego 6 birimo bya Ronaldinho Gifar n'abandi ntari kwibuka neza hanyuma bakusanya amafaranga icyo gihe ni umukino w'amateka kuri Haiti kuko yahuye na Brazil ikipe yari ikomeye ku isi yego size ngizi rero Brazil ifite abakinnyi nta n'umukino ushimye urwego kandi urwego rwabo rwose hafi ya bose mu rwego usanga ubwo barafite ba Paqueta ubwo barafite ba Casemiro yego bafite ahantu mbona Brazil uvuga ati Brazil irakomeye nabwo ku myanya ba central defense babo bari beza Marquinhos na Gabriel Magalhaes ako Magalhaes utari watwereka mu kipe y'igihugu ya Brazil nkuko ndatwereka muri Arsenal n'uwitwa Bruno Guimaraes nawe buriya mbona bitaza Rafinha yavuyemo ubona bitaraza Bruno Guimaraes wa Newcastle yego ntabwo biraza neza kandi buriya rero Bruno Guimaraes sinzi wogira sumu president ibintu bya Jogo Bonito bimubaze yego imbaraga mfite yari kumwe n'abana ba Tonali yego mbese n'abahinzi wogira n'abataliyani yego rero ikipe y'igihugu ya Brazil n'ubundi nta mboni yera yanganyije na Maroc akumvuze yuko Brazil yacitse Maroc ntabwo nabwo
Maroc irakomeye ariko Maroc last time Maroc niyo yakuyemo Portugal muri kimwe cya kabiri kurwamo n'abafaransa yego kurwamo n'abafaransa n'ubundi Brazil iraje yatendinga igera kuri 18 muri kimwe cya kane ahubwo yageze muri kimwe cya kabiri kurwamo n'abafaransa bajya kuri finale yakuyemo Portugal mu kimwe cya kane yes ijya muri kimwe cya kabiri kurwamo n'abafaransa ari bwo Argentine yakuragamo kose yego okay Migi ndabona amasaha ari kuguruka kandi ndabona turabura isaha imwe n'igice kugira ngo turebe match ya Espagne navuga ngo hari mu tuntu n'utundi hari abakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi muri iki gikombe cy'isi muri aba bakinnyi ibyinshi n'ibitego bitatu ariko Lionel Messi niwe umaze gukinamo umukino umwe gusa maze gukinamo kandi afite ibitego bitatu bisobanuye ko ari hat-trick abandi bamaze gukina imikino ibiri birumvikana ko yatsinze igitego kimwe bibiri gutyo Migi urabona ari nziza umukinnyi w'irushanwa top scorer ntabwo najya kuri y'abandi ba pundits nangwa se aba commentators ni Kylian Mbappé okay hanyuma abakunzi ba Reka TV Rwanda reka mbibutse ko ikipe ya Cape Verde buriya ni ikipe yakoze ikosa rimwe ryonyine ihura na Espagne mu mukino wa ikosa rimwe 1-4 committed mu mukino wose ni ikosa rimwe bakoze ikosa rimwe ribahesha ikosa kwa kundi bavuga ngo umukinnyi yakoze ikosa yego ni ko gahigo ifite mbese muri discipline niyo ya mbere yego ukina Espagne barakomeye ukina Espagne abatekinisiye nk'abari ukabura ikosa ni ikintu gikomeye cyane ahubwo wenda ukiste nkubaza hari akantu uriya FIFA yatangiye guhana niba uvugishe mugenzi wawe ariko kuri adversaire mu opponent wawe ukamuvugisha ushize upfutse umunwa yavuze neza wavuze nabi yego red card yego harimo wayiriye ready kuri Paraguay no umukinnyi wa ushobora kuba wa Paraguay yamaze kuyirya kariya kantu abakinnyi buriya baramenyereye mu buryo buri kuko bazi ko kamera zibahoraho yego agashaka guhisha ibyavuga ni nk'ukuntu ubona tuzi ko kamera turi imbere yego ubu ukavuga ngo urakora ikintu ni ngombwa kugira biranyurusha ku buryo wishishe yego urabona ziriya karita FIFA yashizeho abakinnyi benshi batazi kuzirya barazirya cyane nabonye ari n'abari kubivugaho ngo Lionel Messi kuki batayimuhaye umukino bakinnye na Algeria yego ariko Lionel Messi abantu babisobanukirwe neza iriya karita mu gihe bayiguhereza mu gihe uri kubwira opponent ikintu ugapfuka umunwa niho bayiguha ariko uri kubwira uwawe nta kibazo kirimo ari na Cristiano Ronaldo yabivuganye nafite inshuro nyinshi ukabanza yafata ku munwa kugira ngo ikibazo no kubibwira opponent abantu rero babanze basobanukirwa ku munwa kuki warumbajije rwose ntakubeshya buriya ngo imihini mishya itera amabavu byanga byakunda bizagonga abantu benshi kandi abambere batangiye kubibona niba uwa mbere yari umutuku gahita asohoka kuko hari abakinnyi yego bagegura mu gikombe cy'isi aba opponent ariko basanzwe bakinira mu kipe y'iclub yego urugero Saliba bagegura na Magalhaes yego babizi n'inshuti n'abakinnyi bakina hamwe wenda bashatse kubirana nk'ikintu runaka wenda babwira ati wenda mu Kibrazil na mu Gifaransa turaza kubatsinda yego abiza akamubwira afutse direct red card izabagora okay Migi dusoza yego iri cyo ubwira abakunzi ba Reka TV Rwanda kandi mbonereho ngushimire wakoze Imana ikumere umugisha mwakoze namwe kabisa ko mwatugira icyizere kandi icyo nabasaba badukorere nanjye ntivanyemo yego subscribe mukanda wakagira Imana ntacyo kuri mega zawe ntacyo bigabanya umwanya wawe ntacyo bigabanya ni ukugira ngo n'ikindi gihe twapodinze ikiganiro kandi kandi iki ngiki tugiye gucapotinga n'ikindi kizaza uhita ubimenya kandi kazogera gafungure ku buryo nyine ikiganiro kiza ugahita ubona notification yego ikindi nabisabira nyabona komenti zirakenewe ura kwiga no guhozaho yego biba byiza hari ikintu umuntu ashobora kuba yakoze hano mu kiganiro tugishire mu buka kinenga
wabibonye warangiza ugaceceka nagikosora yego muvandimwe Augustin yagikosora ate nta kundi ni ukubitubwira muri comment ariko ibintu mwakoze ntabwo nabikunze criticism iri ahangaha ariko so itarimo gutukana abusing words no yego ntimudutuke ariko nyine mukadukritika bagati wenda sinakunze for instance uburyo mwakoze mwambaye amasaha yego yego ntabwo se wenda sinakunze uburyo mwatinze kuri iki mukabitubwira muri comment nabyo biduha courage mukatwankuraja bigatuma nyine tugenda dutera imbere umunsi ku munsi yego okay ndabashimira rero Uwiteka bamena umugisha uzira umusozo mwibuke ya gahunda yo kujya kuri Gakondo Tourism Company Limited mubane na Migi nimero yazibahaye hanyuma dukomeze kubana duhure mu biganiro by'ubutaha ciao murakoze cyane tuzakora n'ikiganiro n'ikindi kibaryohera muzatubwire ni muzadutera courage yo kongera kugaruka ciao murakoze.